Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian baka sorkar lingbaga Shillong Municipal Board kalapun kendria ikiba syong dia dukan hadin dia ikjan na civil hospital shabarik hajan ke PWD office unong san hima ulalej ban buddian hak bagi dan napdeng jongki kibe thu baka yo kabyang bat kidan ru kibe thu bakam daya yo bha kani gijimpun kendria yaki kalapoi shakashita yo tam ee habekran ba unong san hima kile thu bakani gajaka habarik alashngan bha yaki namar kilalait na uslab upria bat kasngi Kilapun pau baka jaka bagi syong mentah barik kebiang bha bat ke khoj ru hendrai kilapun pau baka lentia kejat ha civil ke bagi syong menshwa mentah kam shngan shu na du belapun kendria yaki namar kala kenja kilapun pau bagi jingbom ya yo mentah yo kedai namar bagi dang shu sedang syong ha tiga jaka kumta kilakan tu yaki pat ba bagin krishan lam yaki ban wan thiet jing thiet na kidukan jongki kenang bakin la ban dia bha Kau nak kena sengim tak macam ni? Dan kriak lah, kau kena sengim. Stay lah dah. Stay lah tam lah. Kalau kau nak kaya bahan ni, baik compare bahan teh. Kaya tu dah lah teh. Belum mentah kalau kau nak kerja di juki yang nak biang nak kena. Kasih ya biang nak kan kamu mana teh. Apa jadi bahan seher terus kamjanan ni lah, teh yang bawaan kita. Yo lah kamjanan ni saya mah. Kadai kawai nak orang ini dia sencari terus. Gampang lagi juga kamu buat marwah. Sencari terus nanti lebar. Maaf hati kali nanti terus dangi pasal pakai tin tu tempel. Dan makanan serbalan jadi kimia terus kimia itu ya. Kabiang macam Arab. Kami alat Islam. Islam. Kibri bayar di rumah pula. Kibri cerita yang ni. Dari cerita lah leran tu kira yang siang ikut tu kawai tu kinong banget setengah nama ikut jalan ke pun tu di kabi. Orang yang mentah bangin akan riak ni sini tempat di sengaja reh. Tapi ngagen tempat di sengaja ban bayar bayang tengah ada bayar ki tengah ada nyoba ji tidak. Tapi sengaja. Belum kumsa pasang itu kan. Bukan kibun yang kibri naman ran diberi ban ang kibawan singwan si iru buat titik ya song yang tei namang song mangi dai wan saw ba iu tu ya song mit iri song ya bat ni long singan di kinang wan lawan senior dia update bayi di wan saw ya singan padang mentah di pinsong pinian tu mangi kunot ngong tiang kibun lahan ken kisere dah. Jadi mai jadi yang tu macam buat. Sudah berang syang teh tu ibe mungkin mentah tu akan biasa ni isi. Mana? Ni tu sudah aku nak setang dah yuk cakap apa yang bang ang surat tu dah ngiru nasulah. Ilah sukara dia. Anda akan kuai. Kita biar tu lah orang. Dan itu saya kan armut ni muka dia. Yang sama ngai ikilah nang yuk suki. Karena kita dapat yuk sawut, baik lah yuk armut. Yuk dan sesa armut. Nang ikilah dan cakap apa? Ikut tak sijil tak. Itu ikno ba kinwan. Ini kuah kinwan. Dakim don ki pajba dakim don ki nong ap nong pang dakim don ki ba musim dawai ni runa di. Dakim don ki se baju ban terbang kayu ni kabiak. Tak. Sebelum kau. Kalau kau nak kan kenjaknya kabiang balong teh. Pasal biang ni ada emang kuno orang biong tang tang unang ya cepat ya kata pasal video ni jadi rumah lah Kajanan ni dah bisa keras nak ke kinong lek hospital. oh nanti di prioritas kita ni di bawah usia apa di bawah kita ni tanda kata balong buat ni masih liang Murti biawan utar customer tak apa baik ni nak kalau customer kita ayo kita asyik pergi mana ini saya kadang stang wah kena kaya saya kepada dia. sedang diberi kepada perhatian Jabun madijah na. ya pun Arlo kedudukan. ya dan tu kalau teratukan semuanya cinta ini Aku berpihak keliang wah. Sisi warna kiwai, kiwan kiwai. ya yuk sang lang jakan tidak kabur kan
Ki kumno kan ka jaka song pinta kalong senganya tina kumno. Tapi yang orang kesengan kalau pengat, kalau kongsi, kalau na sengki mau berpek tak kalau sengai, kalau bukan yang Don kan no sengi. kadang sedang menen, Dia nomor kan no. Mencuang teh pi di kuai nak no. Teh ka hang ne manta pi kumno ka yo ka hat ka kambyang na kumno ban teh. kalau ada napi ban, kalau ada naga ban, kalau menen hantai kadang kambiang hantai kalau kambina, hantai biasa seba kadang sedang menen kaduna ni, kumno hantai, saya itu dah biasa kaya tadi. Nak no. Tip kan ngar ngam tip re katan ang duna kalong nak kumnya mo pedante we bre surok am sakwe ki brio long dalat jawan nanti ki klo ki shuthit ki let arta ki biang ta hamne pala long no ki shuthit begitu ki ba ap hospital ang ne ibadong kinong na nang laban siya ang duna ta kamang Absong baik mat long kumaro. siya long kami ya persangta tip pa ka biang nang siya kumat mo na persang swata Nado mo pengkeriak kalau dan no kono sengi dan stay lah dan kumno. dan stay tambangan kadang sedang menen Setang menen. Ki ba wan hospital kila jan setesar terus na jan hang ne na ba. Pikir. Harai em dari di kislor banman sane am nama bun ki batin ta ban keras kali ru dan mana em ta iwai kom ba nasaliah keras kali ti ang ala lek selaban ru ke dan ta ki bawan sini Kita kan kadang jan hang ne mo ban stay mo. kawan kadang canan ni Hang ne ru kila dan nut mo kidukan na kumno. Kidukan ut badan ne. Kenca kila dan nut. Benda. dan bagi koyen ni dan bagi wan syu ru entah kila dan bagi wan dan bagi wan syu dan long kalong ni kan pada bagi long kin kenta mo kin nyawa lan subo kidai bikin keli ru ta bikin long kom ne subo dan ki bempat tip dai kini kata lalong hakermen pat bikin long kenta mo kin jarak lan kai ini nama long kala ada guna Syatai am long kadang dari sini banyak nong sanspa di Indo spa sini kalau bisa kalau duna syasha kalau ini kan tegak singan pun ini am long hamnin long nak ba nilalan yang slap nakal air mo sampai pak long dang tangki plastik long tanda king singan kalau kam singan yang ni mo tang balong kayo ka kakambiang te surok ni banyang Italian lu.